Gledate magazin Snovi kuće doma kao dom iz snova. Danas smo odabrali da vam pokažemo jednu prizemno izgrađenu kuću u modernom stilu sa garažom u sklopu objekta. Karakteristično za arhitektonsko rješenje ove kuće jeste upravo to što ima jako puno prozora, pa obilje svjetlosti i sunca ističe dodatno ljepotu enterijera ovog prostora.